Humura nisizo konka. Sorry. Doktora. Kumana kana shuma no buto bikini muki. Uwo buzita chikwata amakana na. Noenda kumanya niko. Wokura noenda kumanya. Ari, basta Amerika nizungu kambini ko. Ari kamure. Atajomu. Yo basta meraho reka mukuretere shaheji basta meraho reka nizi. Wambuza ngo noenda kumanya nyoko. Ahari. Bwene sitamaho. Mwana mwana wanjye. Wangira ngo noenda kumanya nyoko. When you look gendo some, or let the villages overhead. You look at gendo some up, you are in Buzan, you look at gendo some, and you have got a young and Jacob Sang woman you can look at. Power! You look at some as a young and you can look at it. I'll go on with you. Mwana wanje wambuza aho nyoko ahari ecyamazima nyoko akanga konka nyoko tokumanya bakabano bamweta nansasira kuyagire kugenda akasiga ntarho yagenda obwo njire kushaka ahabo kuba obwirobo bukaba burumu enjara rwaranda kunizire nyine ekitoke cyo bunwa buke kiri kito nataha omunju nakushanga obyami akasigaya kubyamisa obwirobo okaboyine emyaka 2 nkagira obusasi bwingi nashoberwa nkaronda mama wawe yabura nazo wabo nashanga atariyo nkaburwo businge naguma omuka yanjye nakora ko mugisha okusya hati ukora kureba ukora kwingana nkagezaho narwana munonga ubwo nishaba ruhanga ngwanyamba hata no yereba emyaka yiwashya mwana wanje ogume uhame aha kuba yinkoriro kashikaho torkwija kundemo
guma usabe Ruhanga abo murinzi wawe wowe nanyitira hamana ganje mwana wanje ugume karuhona riyamaze gauda katango hakampahagiza nanya yampsai Akana umwana. abamwita mwabo manyange Namanya yarwa. Ushije mu mitabani. kandi ati uwoje ngo akana kunyita ugize unyonkani mmanyi hasi ukota kumureba ngo bagamba ngo ngata ya muhanda tetoro buro kota akurana gambe wana nakumana mu akari umuya akagenta karoliya okambwera nangu no bunkura ngwece nareke ndinde garikira kwemera kusanga nko mukaza wo kwitanyintwa nora abantu noro mukazi ukuru umukazi ashigumusije wena ngwayangine ubwo mukazi no kwegendesereza manya nito mwenti to utabuza ubwo nkamutera we se kana abaki kambuzirweki kandi ubwo kwitana no kugwisha ibintu by'abenyangire na kare nkamutera se muntu tatwara umwana wa yaremero namwe ntatinyowe ikindi kushaba na kintu ubwo mukazi wanje wamure ubwo unande ruba manyuwe ncanje bacita ivugo nankamaki ate ikindi kwenda kubuza nkwerekeje aho uri kumuhwezaje nuhareba aha nuhareba hatogu buri cyetere hatogu na wakaryo mukazi wawe kandi atari gauda kasugu no wakaryo mukazi wanje ndibureba jena mumureba ninje kandi ukanakira gauda uriya mushija musigwa kurega no murengana no ubundi kugira ngo wiza kumbona nk'uko musawe untera akase hati ni buri kiro nindana ni kwandisa kuri ni sababana magana ngo kwagasara ntabakagara hati stinye nawe mpangara hamwe n'umusibeza mwana akaryo mukazi murunje murongo yo atugu atkanda atogo mukiza mwataburwa ki kasi kataburwa kitarakwatine na gauda entura chikondo kandi yakuremesa mukazi nona atema niruka kuzaka mukabana ngo yagenda atogo mukazi ogo igime pesa atiristo kano itebya ubyona konko gumana no kandi wakora hati nkamuye nsongusani kugambira ngo bikangarike mwetegereza ubundi tokamanya mwitegereza abafana bagenda no musanga ko kwasi uwo mbona abakazi bakwa kugomba kagitwa bagenda baza kunanka baza kweguza baza gukora mabara babona nasente ubundi ati nari bafuna nasente hati usanga nayo vuga nkati ati nyo kunku nakubandinka unkamureba akwa namwetegereza ubwo musawe na byaha nyingento bwenu kuna kwa nyingena nkamugo nakweshenjeza zambire ngwenje emihanda yone yorarabeho iwambona nanga wagambo tubambia naikabo nkana akwa nkana mukunda kana wakana nkunda kunkagauda nwe atumire yagira yagenda ndabanga cyakora wanje yatem nyo yindi mureba aha nza kumenya tugaruko woha aha kandi uno mwana ukunda kutamba tambura kumutamba kasi nyo nuko murumo gwanje ati nyo nuramwa michwanye kuyakuzira nini nchaka nini tutayira mun hawo ize ni kubona abana urugwa nkashi azatu nabadai wanu ndakura nabasa kuba shortcut turasho kikaka du azanureba na n'ikindi umango kintu cyo wakozere icyo cyo kanyo no mango kandi ni kumanga nimbasa no kwera sijyo basiza tuje ukano danza kuzara na shifu tekena mtugarira hari kama ukuri byo kutangaza kweli gumucara wanje nko kuna bintu mukunda mazima kweli tuje kujoka mugara kunkankaru kwa mbwenu Chara jorebe nkubuza ine binanyenda kukubuza aho turebe kunkashi shitamatu kunkashi mucharuku
nako bakuza babiri byo mu rutoki gurumata gwa bindi ifi baragwigireho kabagombire mwana mari bro ntangire kwitagire iri kuzayo bayombire Nka- hatubasharira ngenda kuba muna kweza nazayo ureba uko hari umucara ko nta mari bro ntagireyo none bro najegire Kampala kazo business ye kantegereze container yanjye kanerga mu basi takakire Kampala ngire ntegereze none ukonga ati nza kuzayo ndekire cyufayo konka abakozi barindwa ko nani ndeba naha nareba Liverpool kuko twire chikopo ibyo nabyo koko borya horana bitwaro wiye yashimwe n'ubi yo gege yero yona yona bishwe musigaza yewe no kubiteka teka tindi teka teka kandi uko ine mworora ifurwa mani bosi nari mvuze ko byagenda na misike byagenda ntabwo bishoboye akasembe kasera hari yasemeza ngo na maratara kandi kajya gusaba sente pagambira neza byose yasemeza mbese mwiza neza eka asenta tukakatara kumira imbere ngo rakumbere tatwire na kwezi naka umpe mwakiri bakumva musande kibi ngashi bosi kana abantu kubiri kugira ko wambaye utafaye bapfa musande kibi mushe staroni nuri urukubo rwire utafayo pamusande ibiri asente kaboneza akakuhereza kubona ara bosi kandi kubera ahita amazi mu njero lazima nakugambira neza kuhereza akasente naka uko wabonye sere cyonka just kugira ngo noza kubuza abakozi nanyenda kuma abakozi kuba koro bakubona ubiro bumaze rentaro banyenda kuma abakozi abortoje kumenya mbuze byo rutoje kuko tagaka kumbuza amafirina abwenshi timu umukozi kuba yaza ngo yagenda ngo yagire mico yoko isi ngo umukozi yagenza roko no mbwene warihire obandaha obatindaha mbene kasitari abana bahumwire ngo kwato muhanda da naza star mu nzoga ogendo zo kuzeguza kuzeguza umusasura agenda mbire nakurebera nabwo nindo ko kumusima cyangwa kukiranyuwe akazi kare roko je ninkumanya riso ryawe ndumanya manya byo bimwe mu nguru yo mukubana muteka tekesha hayona
ntabwo umukozi nawe kwenda akasente ushobora yenda kubona umucaro ukabigenda utakateye kuko abo bana bo bariyo ntabwo Trinity yarwa Trinity je turebe nasibaje daddy amagara nyine shonga hariho ibintu bitagucenga nabibaha najyamba n'umukozi yagerata tikubicenga tikumanya icyuho mwene daddy kangazi oyo mukozi mwenu abana takukora nakake ebyakora ijo nkashanga nasimura yona mwenda akaba nasimura mizugona na warabaho maze umukono uterosha no base no ku mwene byakora tubiri wana shimaze umubare w'umukozi yagenda umujyango uzagaga kubona ndi jo mukozi mwisha kugira ngo umukozi hati no borofo bwa yine no bwe toye kore cyaho kamantu wachi Elia munyetere turebe yarwa eka niga no kusiba nazunga maze kusiba nazunga mutawu uko mesho n'abana bakora mwe umwana utarumuka Daddy ni wasibotasha nasibaje daddy. areshonga zo nashanga Kandi susonga cyo daddy. nare umukozi ijana yenda kasinte cye kandi tunahika hande nukwimwe nabamwina hande natuka na umukozi kagenda ukabagira ngo umukozi umupate cye mureka ngo umukozi ahita umuyihi ngo namanya yagiye kuza kumuyiha akatura tuvurira no gukora ngo wire uturespine umukozi akatura tuvurira Umukozi aha nakora kwa nimba ntahani marebo. Mwe n'ubona umwongera mushara ogumwongere. Numureba rya roturo Samuel. Elia Nizo omurebeya. famu ndazi umuntu za daddy mukubangaruka. Usanga umukazi nako. Nisi ihurura ko nakora. Na ejo nasimure mu bindi shaka mwizo. Atuweza daddy kuna nakugandira. Umukozi umwongera mushara. Akubabiye nakora. Ebyaba mama na sister ebyo bimwe ntibambamba biya. tokumanya cyo kwenda nyoka ngambere bro umukozi uko bene nakora Umukozi abere nakora kandi mentakwiza akamegeza isati zanje hari. Ekitu nansimura. ebyange byabo bisoma n'ibyo akabyeza Yo kuchimanya ngora kuzakoze ko tukamuteka nk'ingo. We ni mantu nakora weza daddy umwongera umushara. kurugera ko Ingogera kimwe cyawe cyo Kama ni abo kuba nabashobora nakugera ware umukozi yawe warigeraho ndukubona abona tugaruko mirimo yipi yakarituza. Niza kugiye ko nobwe tukigaragaho kugira ngo anyeze myenda yajya jugubise nobwe ngiye yogeze simurenzu okigura sitting room no mujenya Ukada shinyokani kanishaka shanga tinde shonga daddy weza daddy shanga tinde daddy weza ine chikwenda kugandira ikindi ngambira turebe ati nyo mbire ryaho nwareba ni inzira kutamba nabona yoko mukazi ngenda kumureka nkamutasi tasiyo muhara woha zanyo okuchire bachina kwatishire bro wewe weza sisi ibyo tubene byo kuza kurira umukozi kuza sete konkari daddy ushire weza bro utokore tokuchire nyenda kushwera kombine yoko mwici mama nabashikire mazuma nyowe woza ni micheruza bro wezo mureke weza sister umuhirengahi naragahi atumuzeho ko navugamo mwicikanisha mubona we nuko mutaboni usazire mu kwi nakizinga nawe ngo marete mushwere kushora kwa kupitine shonga kunka kugira ngo tucemo bwire kandi rero bwire burashi kubanzira tumwe ncabo hunka renzwe kameza birashata bamutwire kandi uri umwici shina nyine kwe uwogera ngo kwanga kuza kushwera cyo ntabwo tushaka kubitira busubu kunka washwera washwirota uri kushuma wenda kujirota cyo kigesho mutoka hizi kushuma mutkana yikanga kushwera rero rero igure mu kintu cyekateka kugira ngo ugire ngo kwayongeraho ikindi cyo wagwina
akubona nantine shunga kunkaranya no chamo kachakiri data niwe bintu byangu Yesu ndigwinde na Yesu kunka nyabu ibiri mbere muri ishomere yakashatu Ariyoze imbere atundi akarimo kanje ninkora nishoma Yesu usente mbwine ubucero cyetinka hamwe mwe nanisabo ncheze kunka seriya kanora bakasende tukakakanire icyo kwise kuza gushwera niki mamuri y'umwici abonire manye cyo kubonera abarungi tubwe batanga mwe namureka nimba nakora roso utakubiha mami icyo kubonera